MONUSCO yashishijwe kugira ngo ijye hagati ingabo zitagira uruhande zibogamiyemo zigashyirwa hagati y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi no ku wa DRC n'u Rwanda. Twakwizera ko tutazigera duterwa, Kongo ikongera kubona amahoro, igatangira ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Uyu ni Perezida Evariste Ndayishimiye wasabye ingabo z'umuryango w'abibumbye wa MONUSCO kuko zaza hano kurinda umutekano w'igihugu cye cyangwa se kurinda imipaka y'igihugu cye ndetse n'u Rwanda, kugira ngo agire icyizere cy'uko atazigera aterwa n'u Rwanda. Ibi ngibi rero uyu mugabo yabitanze icyifuzo ku itariki 15 Mutarama mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu by'imiryango itandukanye mu Burundi. Ndayishimiye rero yahakanye cyane uruhande rw'igihugu cye mu makimbirane yo muri DRC, aho kimaze igihe aho cyarohereje ingabo nyinshi cyane muri Kongo. Avuga ko iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo gikomeye cyane, ariko leta y'u Burundi ikomeje kugenda izi gusenga kugira ngo intambara itazakwira mu karere kose k'ibiyaga bigari. Umugabo yasabye Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo amasezerano y'u Rwanda rwagiranye na DRC yubahirizwe, yungamo ko ingabo za MONUSCO zikwiye kwifashishwa kugira ngo ibihugu byombi bitekane, cyangwa se u Rwanda n'u Burundi butekane, kugira ngo yizere umutekano wabyo. Ibyo yagiye agarukaho. Ndayishimiye kandi yagaragaje yuko bitashoboka ko muri DRC hatagira ibiganiro by'amahoro mu gihe hatariho agahenge ingabo zikajya hagati y'impande zihanganye, cyangwa ngo abarwanyi basubire inyuma basubizwe ubuzima busanzwe. Ubwo aravuga AFC/M23 basubizwe mu buzima busanzwe. Yagize ati kugira ngo ibi bishoboke MONUSCO igomba kongerwa imbaraga. Perezida w'u Burundi cyokora ntacyo yigeze avuga ku mutwe wa FDLR u Rwanda rumaze igihe rugaragaza nk'ikibazo ku mutekano warwo. Amasezerano ya Washington asaba ko leta ya DRC yasenya uyu mutwe ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko kugeza ubu ngubu ntacyo iki gihugu kirakora. Uyu muryango rero wabibumbye biciye muri raporo y'impuguke zayo muri DRC uheruka gutangaza ko leta ya DRC ikomeje gufasha FDLR mu ntambara irwanamo n'umutwe wa AFC/M23. Impande rero zombi kandi zifatanya urugamba n'ingabo z'u Burundi, dore ko iki gihugu gifite bafite ingabo zirenga ibihumbi 2 cyangwa se ibihumbi 20 muri zirenga ibihumbi 20 muri kino gihugu bari kurwana na AFC/M23. Uyu rero agira gutya akitarutsa uruhare mu gihugu cye kigira muri iyi ntambara, avuga yuko ngo ibibazo ngo yabikemuye ngo ibintu bimeze neza. Uyu rero Perezida Evariste Ndayishimiye ni ukwigira inyoni nyinshi akitarutsa uruhare rw'igihugu cye muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo leta y'u Burundi yohereje ingabo nyinshi cyane rwose guhera muri 2022 hashingiye ku masezerano yabo bombi, ndavuga amasezerano y'igihugu cya Kongo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ingabo z'u Burundi rero zaratsinzwe muri iyi ntambara, gusa Evariste Ndayishimiye avuga ko ibitsindwa ryayo uryize ingabo ngo bazabibaze DRC ngo kubera iki batsindwa bahari. Rero mu kiganiro yagiranye n'abahagarariye ibihugu byabo muri iki gihugu yagize gutya ajya asobanura umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, byose agenda bivuga, avuga ku Rwanda ndetse avuga no kuri DRC, ibyo byose agenda abikomozaho. Atangira avuga ngo Burundi ntiburi mu ntambara, Burundi bwagiye gufasha DRC kugira ngo umutekano w'abaturage wabawo ngo ntiwangirike. Hanyuma ngo niyo mpamvu ngo dukomeza gukora uko dushoboye kugira ngo tugire uruhare mu guhuza cyase mu buhuza kugira ngo akarere ngo kabone amahoro. Nuko Ndayishimiye yabivuze yagerageje kuba yakwikuraho icyaha cyase yakwikuraho ibyaha by'intambara bikorwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye rero yageze kure avuga yuko ubwo ingabo z'u Burundi zageraga muri Kivu y'Amajyepfo ngo abanyamurenge biyunze n'abafurero n'ababembe mu gihe ngo mbere yaho ngo barwanaga kandi ngo baramushimira cyane, ngo birwa bamwandikira ubutumwa bugufi bamushimira.
rero nubwo Ndayishimiye yavuga ko Uburundi ngo bwunze abanyamurenge nabo mu bwoko bundi bw'abafurero, ngo mu mwaka wa 2025 ingabo z'igihugu cye zagabye ibitero bikomeye cyane, ibitero ku banyamurenge batuye hariya mu Minembwe, barabafatira babambura ibyabo, ndetse rwose bafatanyije n'ingabo za DRC Wazalendo ndetse na FDLR. Ibi byose harimo n'ingabo z'ababembe n'abafurero, ubwo harimo n'imitwe yindi. Ubwo rero mu mwaka wa 2025 izi ngabo z'u Burundi zakomeje gukora icyo twakwita ibi amabara cyangwa se ibibi byose ku banyamurenge, babafatira ndetse abajya mu isoko bakabafata bakabakorera ibyamfurambi. Ibyo byose izi ngabo z'u Burundi zagiye zikora, ndetse zikabafata zigamije ko abanyamurenge bicwa n'inzara hariya, ntibajye ku isoko, ntibajye ku mavuriro. Ibyo byose nibyo bagiye bakora, bitwaje ko ngo baba bagenzura umutekano wa hariya, ndetse ngo bashaka no kurwana na twirwaneho. Ubwo rero AFC M23 ndetse rwose yafataga uyu mujyi wa Uvira ku itariki 9 Ukuboza. Ibikorwa by'ingabo z'u Burundi byagiye gutya birahagarara, baragenda barahunga. Uburundi rero burahungabana cyane, ibijyanye n'ubukungu iwabo birahungabana, abaturage benshi bahungira mu Burundi. Ariko rero bakomeje kugenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri DRC, ndetse twabonye yuko n'imbunda zimwe na zimwe zarashe zivuye mu Burundi zikarasa Kamanyura. Ibyo bitero byose byagiye biba, ndetse kandi ingabo z'u Burundi ziracyari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ziracyagaba ibitero bikomeye cyane mu bice bya Minembwe bituwe n'abanyamurenge. Ndetse rwose abandi bahungiye mu Burundi bavuye muri Kivu y'Amajyepfo barakomeje kwicwa n'inzara, ndetse ibintu byarakomeye cyane, bashaka no gutaha ariko Burundi bukanga. Icyo ni icyaha gikomeye cyane, ibyaha byibasira inyoko muntu Burundi bugenda bukora, kubera yuko banga yuko abaturage bataha, bakakomeza kubafatira. Ibyo twakwita gufatira umuturage mu buryo bubi cyane.